Pemirsa Polda Bali ngelaksanayang gelar pasukan operasi Lilin Agung war sekalih tali tigang likur ring lapangan puputan Margerana Renon dan Pasar. Ngeninin indik usaha penertian selami Nataru. Polda nyiagayang Satgas anti teroris ring sejroning laksanayang antisipasi aksi terorisme. Gelar pasukan Inucap kapimpin oleh PJ Gubernur Bali Sangmade Mahendra Jaya, miwah Kapolda Bali Irjen Polisi Ide Bagus KD Putra Narendra, taler kerawin oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Harvendi SIP MSJ, miwah pejabat sanelianan. Saking hasil rakor lintas sektoral ring Jakarta miwah kementerian-kementerian ring sajroning ngarembe penertian Nataru sepisanan pengrau masa kampanye pemilu sampun ketampenin oleh Polda Bali melarapan antuk laksanayang rakor lintas sektoral. Kantos mangkin kekan tenang samian sampun sayage. Perkanti taler sampun komargiang skadi indik pikobet distribusi BBM pabuat pokok miwah sanelianan. Samian sampun dinas tur sayage ring lapangan. Ring pemargi operasi puniki manut Irjen Putra Paiketandane memperkanti sareng personel TNI miwah instansi sane mepaiketan antuk nyarengang kali tali 700 ciri. Punike taler ring antisipasi terorisme Kapolda Nugesang sampun nyiagayang Satgas antisipasi bahaya teroris. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.